Rung syndon ke Cabo Verde, sya eliminate no ke Saudi Arabia, na ke Cabo Verde. But du syndon bandrung nda ke Uruguay. Kane kala penkendit shisha ya ke pertai. Nama ba ke Cabo Verde, kaba judan ba poi perkat. Bahkan ya lenti hak World Cup. Hadu kat ne. Namar ke kesin ke bankong iya ka. Banishi mentah ke World Cup. Andrai klempoi perkat ke Cabo Verde ke lalak bantau history syndon hakane ke World Cup. Dakaba ke klem syarem watang si sinro. Bat iyo syndon bandrung syakarang ko balai puar. Hakasin ke banangkong bagi si mentah hak World Cup. Bat hakarang ko balai puar kinsay kenduk Persya ia ke Argentina Lionel Messi. Bat habangi pai haka wepot ke jingi kon. Hapadeng ke Uruguay Persya ia ke Spain. Dalam maka Spain kala aban job wala not cool ya ke Uruguay. Lang ba ke gol ujong ubena. Manta ke Spain ru kala rong direct syakarau ke balai puar. Kumjuru ke Cabo Verde. Kadba ke Uruguay bat ke Saudi Arabia hakene ke Group H. Kilisya eliminate no. Lani ke haban song jay no. Syu habangi pai ke waypot ke jingil kai. Kerwit hat-trick syndon u Dembele. Artli ki assist no Kylian Mbappe. Kawai ke gol nau desire do. Job syndon ke front. Saul way koli ya ke Norway. Aku pot ke jingi kun hapdeng ke Senegal Persya ke Iraq. Lek ke Senegal ya ke badon kame nak banta jongka. Kata bantep shibun ki gol. Mbat kalala bantep sananot koli ya ke Iraq. Andrei manta ke Senegal. Kadang haban up iya ke resol jengki waypot ki tim. Ban peit lahato kan qualify na ban longkum kata ke best third place team. Nakane ke grup I ke front ke Norway. Laslim ke Rung lupa. Kublai shibun. Wanam kelet ban subscribe. Nak bentak update thamai.